Ki khubor ka Batesi TV. Ka umdi basnyambat penjaslian. Rupa Premium Meghalaya. Net Foodish. Ordar mapi, minwan ramangi hakerdob ying jongpi. Meghalaya Atheletics Association kakat live dek unak pra arajar posau kala Pynkup Burom dak ba IT ka song pisa syu Rikangku di Sangma hadian bu ulayok Khur ka Takma Rnong ha kalimpung elak kai 39 National Junior Athletics Championship ha ka jinyo kop kids javelin hadian bulala ban kawang ya ka jingjingai ka bakot san phuai point khnai phuai mitar Haga Pynkup Burom belong ha conference room jong Meghalaya State Olympic Association HJN Stadium Polo lasa khilang du president jong Meghalaya Athletics Association ba EMH pesa uskatri ba finally Elparian u vice president jong Meghalaya Athletics Association ba Joel Marbanyang bat kiwe Kinoyalam jong Meghalaya State Olympic Association habakaran haga nigasngi klapen pau ka jingkemen bo Rikangku un kelalong ukhenna yele ka athletic uba ar naga niga jila Meghalaya ublala ban yok Khur ya ka Takma nakalimpung yele ka National Junior Athletics Championship daga jingkershan lang jagatran yele ka sports ka sorka jila ba daga jingbitin linti juga kong Daisy Marwen ke belong ka athletic coach rigat lang ba u pleasantly sena kule treshitam ban hikaya u lingba ka online nama bu uday bo syong basa ha ka shnong bak mara The event is going on the field. This was under 40 kids javelin final.